Pozdrav ljudi, ćao. Pričamo o ovoj poznatoj dijeti, keto dijeti. Evo, postala je vrlo popularna, vrlo poznata. Sad ćemo da vidimo iz kog razloga i da li ona vredi, to nam je ključno pitanje. Ok, ljudi, evo pre svega, samo osnovno o keto dijeti, verujem da svi znate. Oni koji ne znaju treba samo da imaju na umu da je to jedna dijeta koja se bazira na mastima i proteinima, pre svega na mastima, a isključuje ugljene hidrate, odnosno svodi ih na minimum. Upravo zato je i ova keto dijeta postala popularna, zato što filozofija koja se u stvari krije iza nje, da ukoliko mi isključimo ugljene hidrate iz naše ishrane, naše telo će pre svega koristiti mast kao izvor energije, a ne ugljene hidrate. Evo sad ćemo ovo da objasnimo, da vidimo zašto je to tako. Kao prvo, telo koristi ugljene hidrate kao izvor energije. Prvo se koristi ugljeni hidrati, znači UH kao izvor energije. Tek potom ide mast kao izvor energije. Ovde naravno glukoza i uskladišteni glikogen. Evo, napisao sam da vidite. Znači, naše telo primarno koristi ugljene hidrate, znači glukozu pre svega, kada ponestane, jel tako, onda iz glikogena stvara glukozu i tako dalje, znači uskladišteno u mišićima i u jetri, pa tek onda kada ovoga nemamo dovoljno, naše telo se obraća mastima, aj tako da kažemo, i to postaje izvor energije. Pa evo sad se vraćamo na onu filozofiju. Znači, ako mi isključimo ugljene hidrate, mi koristimo sada mast kao izvor energije. Ajmo da vidimo kako to u stvari keto dijete izgleda na tanjiru. Evo ovako, ja ću vam crtati, kao što sam rekao, dva tanjira. Jedan će predstavljati, ajde da kažemo, jedan redovan obrok, a drugi tanjir će predstavljati ovu keto dijetu. Evo kako to izgleda. Ovo je recimo tanjir, jel tako, redovan. Ovo je keto tanjir. Kod redovnog ugljeni hidrati iznose oko 45%. Proteina imamo negde oko 30%. I na kraju masti ostaju. Masti sa 25%. Kako to recimo sve ovo izgleda na keto tanjiru? Ovo su masti ovde. Kao što smo rekli, masti su ovde primarne, zato su prve. Iznose čak 70%. Ok. Ovako. Ovo su proteini. 25%. I na kraju ovde su masti. Danas se vidite, malo je manje sad, nema veze. Masti su, pardon. Ja sam ovdje, evo. Nisam skoncentrisan dovoljno i odmah pogrešim. Ugljeni hidrati, ne masti. Znači, ugljeni hidrati su 5%. Evo odmah vidite razliku, znači možete da uporedite. Ovde su ugljeni hidrati 45%, a na keto tanjiru su ugljeni hidrati 5%. Šta se dešava kada mi imamo ovoliko malo ugljenih hidrata i kako se taj proces u stvari naziva? Taj proces, kada naše telo koristi pre svega masti kao izvor energije, se naziva ketoza. I upravo iz tog stanja našeg tela ketoze je ova dijeta u stvari i dobila naziv, da, keto dijeta. Znači, naša tela koriste mast kao glavni izvor energije, odnosno ketonska tela, pa je tako i dobio naziv keto dijeta. Sad je možda neko se pita da li mi možemo da funkcionišemo na mastima kao izvoru energije, pošto
pre svega telo koristi, jer tako, ugljene hidrate, odnosno šećere, kao glavni izvor energije. Pa pre svega treba znati da ćemo mi svakako biti, odnosno imat ćemo svakako niže performanse u teretani, to je definitivno, i svako to je osetio kogod je išao na dijetu koja je restriktivna u ugljenim hidratima. Znači, naše performanse opadaju usled nedostatka energije. To je prosto tako. Sad neki tvrde da se naše telo ipak navikava, jel da, i na kraju mast postane sasvim dovoljan izvor energije. Ne bi se baš složio s tim, ipak je ugljeni hidrat onaj primarni i trebalo bi da bude vrlo dostupan izvor energije. Druga stvar jeste, koja nije još potpuno dokazana, ali obično neka naučna istraživanja govore o tome da i mozak savršeno funkcioniše samo na mastima. Iako mozak, svi znamo, da obožava šećer i da prosto funkcioniše na ugljenim hidratima. Ali eto, nije dokazano do kraja, ali kažu neke istraživanja da može savršeno da funkcioniše i na mastima. I sad da ovo na neki način sve ok zvuči, znači ništa preteranih negativnih posljedica nema, jer tako mi trošimo masti, super, topimo ih, malo smanjimo ugljenih hidrata, odnosno drastično, i to je to. Međutim, moramo znati da ipak postoje određene negativne posljedice. Pod broj 1, ono što je sigurno, jeste da mi protein, ne možemo da vršimo sintezu proteina u našem organizmu, odnosno ne možemo da je apsorbujemo u toj meri bez ugljenih hidrata. Znači, to je definitivno usporeno. Tako da, ona mišljenja da mišićna masa ne opada kada smo na keto dijeti, to prosto nije tačno. Mišićna masa itekako može da opada kada smo mi na keto dijeti. Druga stvar je da su mnogi ljudi osetili glavobolju, pod broj 1, nekima se čak to odrazi na loš zadah, anksioznost definitivno kod određenih ljudi, znači nervozu i tako dalje. To su sve neke negativne posljedice koje treba da imamo na umu kada se odlučujemo za ovu dijetu. Sad, na kraju, treba odgovoriti da li onda ipak keto dijeta ili ipak ne. Vidite ovako, to svakako dijeta nije ona dijeta koja se uzima dugoročno. Znači, obično kažu do 3 nedelje i to je to. Znači, ko hoće zaista onako malo da se, što bi neki rekli, zateže, jel da, da izgubi neki procenat masti, pre svega, moramo biti toga svesni, da ćemo pre svega izgubiti vodu zbog malog procenta ugljenih hidrata. I zato mi prvo gubimo vodu, pa tek onda masti. Tako da, ipak ova dijeta može biti uspešna, ali do 3 nedelje, zbog svih ovih posljedica koje sam nabrojao. U suštini nijedna dijeta ne bi trebala da se primenjuje u dužem vremenskom periodu, već samo balansirana ishrana i uvek da se krećemo negde u ovim procentima. Eto, to je to, nadam se da sam odgovorio na pitanje, vidimo u sljedećem videu, pozdrav!